coba ilmu pengintipan saya. Ih, kan jadi kayak aing tengah lihat gitu. Dadar cegah nang tuh. Ih, kan jadi baik. Coba make mantra. Duh, kiamat, gila. Yo Allah, jauh caian kumangi sana aing. Lah aing kudu ngalah heula ieu mah. Ya ampun, dicai kararosong kieu. Ge. Marana sih, Ge? Aduh, aing nek menta cai. Lah mumpung eueuh nek dipinuhan ku aing rigen yeuh. Lah mumpung usaha nek dipinuhan ku aing. Aing di kandang embe. Sangka nama aing ndek ngintip embe gitu. Udah sekali dilah. Aduh, aing gagal di bae. Di dia mesti bisa ngelmo. Aduh, turun deh lah aing. Aduh. Goblok ya. Kalau nongker nyari. Mandi. Ih, si teteh mah. Dia deui nongol di hareupeun aing, ngagetan doang. Dia nu kemarin ngintip aing teh nya. Tiba-ting malah nyengir. Mending kasep jaka kasepeun. Ting bating. Emang kasep teh? Tuh kan kasep. Oh, kasep kumaha cek dia bae. Ulah make dia-diaan si teh. Teteh mah cantik, mau dong. Hi, dia letik-letik disebor ku aing. Mau dong teh disebor. Ya, ku aing sebor ta. Padog sia di dinya ta. Lebok. Ayo dong teh, mandi bareng yuk. Hi, dia letik-letik.
Atau berani. Action. Ih, ulangnya lah gitu bang, segitu be dong patung cicing begitu ta. Action. Action. Hahaha, badog sih. Goblok. Mainkan. Action. Ayo dong teh. Aduh.